Bakunzi ba Joe Star turabasuje, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko aho muri mumeze neza. Tukaba tuje rero muri no update yacu aho tugiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa agiye atandukanye. Tukaba tuze gutangira ku nkuru y'akababaro aho ibitangazamakuru cyangwa se account ya Vatican imaze gutangaza ko Papa amaze kwitaba Imana. Tubaza kubirambura muri iyi nkuru yacu aho tubaza kubasomera itangazo riturutse mu biro bya Vatican. Hanyuma kandi turaza kubabwira ku basirikari ba SADC bagiye gutaha, birumvikana n'abasirikari ba South Africa ndetse na Malawi bakaba bajya gutaha baciye ku mupaka w'u Rwanda, Grande Barriere cyangwa se la Corniche. Mu ayo makuru nayo tukaza kugenda tuyakurikirana tuyakugezaho mu buryo burambuye. Hanyuma rero nk'uko bikubiye mu itangazo risohotse aka kanya kuri Vatican News, ni itangazo rivuga ko ngo mu kababaro kenshi tubabajwe no kubamenyesha ko our beloved cyangwa se inshuti yacu Holy Father George Morio Bergoglio, Papa Francis yaruhutse kuri uyu munsi isaha y'isaa 8:39, akaba aguye mu bitaro byitwa Agostino Gemelli University Hospital, ibitaro biherereye i Roma. Bakaba bakomeza bavuga ngo we give thanks for his faithful service and pray for the response of his soul. Bakaba bavuga ko bashimira cyane uburyo yagiye atanga serivisi zijyanye no kwemera, ndetse bakaba banasengera kugira ngo roho yiwe ibashe kuba yatuzwa neza cyangwa se iruhuke amahoro. Uyu Papa rero Francis akaba yitabye Imana nk'uko bigaragara muri iri tangazo ku isaha y'isaa 8:39, birumvikana ni mu gihugu cya Roma. Akaba ari itangazo risohotse aka kanya rigaragaza ko yamaze kwitaba Imana. Hagiye havugwa byinshi rero ku rupfu rwa Papa, aho ibinyamakuru byinshi byagiye byandika ko ashobora kuba yitabye Imana, hanyuma Vatican bo bakandika ko akiri kwitabwaho, ko akiri mu bitaro, ariko noneho kuri ubu ngubu bakaba bitangajwe ku mugaragaro. Mbibutse ko rero uyu Papa Francis yavutse mu 1936, akaba yitabye Imana mu mwaka wa 2025. Nyuma y'iri tangazo rero reka tubabwire n'ubundi ku nkuru ihari y'abasirikari ba SADC barimo Afurika y'Epfo ndetse na Malawi bari kwitegura gutaha. Ubu ngubu imyiteguro ikaba irimbanije kugira ngo babashe gutambuka, ariko hakaba ari amakuru ari kuvuga ko bamwe muri bo cyangwa se impamvu bitari kwihuta kugira ngo batambuke ari bakiri gutinya kamera, kuko birumvikana ko hari abanyamakuru benshi dutegereje kugira ngo tumenye ese koko ni ibyanya byo kuko bagiye kwambuka, ariko bikaba bivuga ko bo bari gutinya ko bari buce bagatambuka mu maso y'amakamera cyangwa se y'abanyamakuru benshi batandukanye bategereje kureba koko nimba bambuka. Muri aya makuru kandi tubamenyeshe ko mu basirikari ba Afurika y'Epfo bari mu gihugu cya Kongo, hariya mu mujyi wa Bukavu Goma, harimo n'abadamu cyangwa se abakobwa. Muri bo hakaba hari abagiye bagaragaza ko batwite, bivuga ko izo nda bazisamiye mu gihugu cya Kongo, kuko bigaragara ko baje baturuka mu gihugu cyabo badatwite. Akaba ari ibintu rero byagiye bigenda bigaragara mu itangazamakuru, bigaragaza ko ari ikimwaro kuba woherejwe ku rugamba cyangwa se kuba woherejwe mu gihugu runaka bikarangira ahubwo usubiranye umwana mu gihugu cyawe. Rero ni amakuru rero turaza kugenda tukurikirana, turaza kugenda tukugezaho updates zigiye zitandukanye, ariko ikiriho cyo nuko imyiteguro yo irarimbanije kugira ngo aba basirikare ba SADC babashe gutaha. Bikaba biteganyijwe ko baraza guca mu Rwanda kugira ngo bakomereze mu bihugu byabo. Rero aya makuru rero turaza kugenda tuyakugezaho mu buryo bwa update cyangwa se no mu buryo bwihuse cyane. Nta makuru uraza kugenda ukurikira hano kuri Joe Star TV, twizera ko uraza gukomeza kugenda ubana natwe. Hanyuma kandi andi makuru ahari nuko M23 yo ikomeje ibitendo bigiye bitandukanye, aho igomba mu by'ukuri kugenda ibohora abaturage bagiye batandukanye, nk'uko twabivuze ku munsi w'ejo mu kiganiro twakoze, ko twababwiye ko hari abapolisi bamaze kugenda biyunga kuri M23. Ibyo bikaba bishimangirwa n'abapolisi bari barahungiye mu mujyi wa Bukavu bavuye Goma, ubwo M23 yarwanaga na coalition ya Kongo mu mujyi wa Goma, ariko abango bakaba bamaze kugaruka, ndetse abapolisi bose bakaba bamaze guhabwa impuzankano nshya bahawe na M23, bakaba mu by'ukuri bamaze no gushyirwa mu unit, bakaba bagiye gutangira gukora akazi k'igipolisi mu birumvikana ko gucunga
umutekano wo mu muhanda ndetse no kwita ku mutekano w'abaturage ndetse n'ibyabo. Hanyuma kandi aya makuru turaza kugenda tuyabagezaho, ariko kandi ntabwo twakwibagirwa kukubwira ko Twirwaneho nyuma yo gutakaza umuyobozi wayo Makanika, General Makanika, wowe ukaba mu muryango cyangwa se iyi coalition nayo ikaba yaratangaje ko mu by'ukuri yamaze kwiyunga kuri M23 kuko yabonye ko ibyo barwanira bahuje umugambi. Nabo Twirwaneho ikaba yaratangaje ko yamaze kwiyunga kuri M23 kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugenda buhotera abaturage bavuga ikinyarwanda ndetse n'abaturage muri rusange. Hagenda hagaragara ihohoterwa bakorerwa n'ingabo za FARDC, bakaba bavuga ko ibyo ngibyo babirambiwe, ari nayo mpamvu bafashe umwanzuro wo kwiyunga kuri M23. Reka rero tubashimire kuri iyi update tubagejejeho, tuze kwarakira n'izindi zigiye gukurikiraho, aho tubaza kuba tubagezaho amwe mu mashusho agaragaza abasirikare ba SADC bari kwambuka bava mu gihugu cya Congo basubira mu bihugu by'iwabo. Nari Mr. Joe, tuze gusubira mu kanya.